Jitini phai Great Roxier ni Borpathar Police Station ke parlo Japralangso mate siloni jan number aroi along Jitini phai Great Rogani ajerpo tumpen Lank kachinglu damamat Lank kejang chokajok apran damnang juila apran kedam joy arisomar lake Japralangso Bey Killing arong amikar Rajesh Bey lapen sikai tipia tumasupo adakvam Belson Bey artaninkan inkoi rapli pusi pangthekpon Nason si Lank kejang chok abirta Borpathar raikom saikhe tumaphan birta pc adimak long wangpen SDRF golakhatti matumaphan birta pipen kichitang abangarkum kirijia phan sai klempon sitame langajur kangtang pik lapen karnuk pikpen ajok longli reglo Lasona poro ho deopani jengrong piarong amikar Joyson terang lapen rongagora men terona rong amikar Samuel terang atung Lank kepar bib cepadugdun si Lank kejang chogari sumarphan kichitang abangarku palongpon Lasolong saphapani SGB Junes timo herang ketum lapen rongasar tum sitame adimak longan palejo Naju thau malangan cinglu matumara arai dong sedang cinglu lo ala mahapur ke kabi malang ponde tetapi tuma an ke bor ilu unde der sanon bom unde der masing tuita ri lo unde der lo la sak nona da finali tulo patumi kana polom ne di ini ke 1 baji lo matumi 1 biom sibang inge tuwe yang samda ri long long le der lo salu jega salu olop ফুট আছে বেছি কাৰণ আমি আমাৰ ইকুইপমেন্ট লৈ নামিব পৰা নগল খালি মানুহ আমি অলপ সালু সোৱাৰ পিছত জায়গাটোত আমাৰ এজন লোকেল মানুহ আছিল যেহেতু পাহাৰীয়া জায়গা আমিতো এক্সপেৰিয়েন্স নাই আমাৰ ইমান পাহাৰত হেৰি কৰা লোকেল মানুহ আছিল আমিও সালু লোকেল মানুহৰ সহায় লৈ বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গল তাৰ পিছত এতিয়া আমি পুলিচক সমজাই দিছো সমজাই দিয়াৰ পিছত বডিটো তেওঁলোকে postmortem nibo Nonamat postmortem aphan Borpathar thana raikom saikhiatum cheparideng ponsi Difu Medical College and Hospital along an pontanglo Balipathar pen project terang karbianglong live